Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doombe Mwenyezi Mungu ikimshilo wanono mjuha wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalijali hirna baraka ranyi rezifami za hatu hasunsi pia. Mwenyezi Mungu yaripene shari na wanadamu wapeu yajaile kwa usiku wa leo, usiku wa heri wa baraka, usiku wa nitukufu wa hejuma. Mwenyezi Mungu ajojalia ike ulibeilia kheri na unono na swiha na mvuu hohanzahe rabbal alamin. Watukufu wa jamalif doomba Mwenyezi Mungu ikemshelo wanono mjuha wanono ranyi rezifami za hatu. Mwenyezi Mungu ajalie haina mwanamkomori ujihundo ho mahalani honsi pia utabiho uloharma sufrance na tambu. Mwenyezi Mungu yajalie zilawe he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yajalie haina nzima harumasi ulumwade yabone yahonde mvu na unono ho hanzahe rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarutowe zuru zankutu nezero hombi haukanga joka ya wenju atujo hanza one wanyanyao ikengwa ona nrongo. Wa alaikum salam Sara Ahmada. Wa alaikum salam avutus. Watukufu wa jamalif ikao winju hanyu nyi ulidunga, winju hanyu nyi upartage, winju hanyu nyi ujibiwa wakati kao zinji na zinji zijilio mkoza wa majuhanza ike zizia. Watukufu gamina sujet mbili zile très important comme d'habitude. Wa alaikum salamu mzee wangu mzee militera mzee wangu mtukufu. Mwenyezi Mungu nanike joka na heri yalijali baraka na unono na swiha hohanza rabbal alamin. Watukufu gamina sujet mbili ikao zile très important yenzima usekitif yenzima ya shwa shabande nzima ya shwa garjo talazuz wakati kao e diversion hawe makalima rambilwa ne fama he mwanamshewoi rilambo ya ukaya ijomkinisha kaya quelque chose qui cloche shayho karna ufikir ani karna unjia upande waku rabenga tsatsa wao. Wa alaikum salam koko wa mwana kamza. Wa alaikum salam avutus. Nyikalu manja TikTok na mtapota kwa mjuke makariboshi wako kwa konta okwa kafieri ikawa jabanu ngarwambia uze kweli. Watukufu wa jamali fugasi na sujet mbili zile très important. Sujet ya mado mwanamsho hatu maore ya lolo ni mwanamme mgazija wayenshi wazaya wana wadungana na nguma yote wala wayabu wajahunu Faransa wakawiyenshi harumamji iho kuhamba Nanti banda wakawiyenshi Nanti. Mwenyezi Mungu nanike hatima jema banda wakawiyenshi iho Nanti ula haka fanye maisha hene mrumsha hahe wende hata ula mrumshe ula mwanamme hatsaha hahulu plus banda hahulu plus iho Komor. Wa alaikum salam merci beaucoup Mila Farah. Wa alaikum salam Fadhili Radhia. Tijibuze salamu zanyu nyote pia. Mwenyezi Mungu nanike joka na heri badala afanye maisha yahe mayoti ata ujahunu Faransa wafanye maisha hao ula mwanamme hahulu arudhi ngazija ya mzazaho wana hae maore hawaha awashia mzazaho wana hae hasiabo halungana dene mrumshahe wasingazija hende ula mrumshe yedi ya tamani ya baki ngazija hatliyo wana hae ikao ngabo waloma mineur ngabo wawandu walo college c'est ça
ngabo alo collège, ngabo hata wakawa titi wa âge de 2 à 3 ans. Ikawa na wao ola mwanamshe maore harengo wana hahe habaki ulangazija hawatula ekoli française ngwa somao ola mrumme hakawa hajazahe unuma hawararu ya mwanamshe maore ola katsukiri ya la wangazija ye hawa ne klime angazija gemjibi yao yode helimi njohamba ola mrume banda hajahunu halola mrumshe mrajina shayo ujwa usi havakase daone mrumsha hae ezatabisha efamia hii mwanamshe wa imaure woi ndo ukaya wa derange haukangu ambawe mwana hao halisoma sahiri hafanywa nyi gangi ya tirejei Faransa hafanywa nyi gangi ya bakingazija na abo alhamdulillahi wawaha nyumba ikao exceptionnel masha Allah. Hawaha nyumba njema luxe ya valeri yonde mwanamshe maure woi yaliyo ihungazija sheza déranger fama hii mwanamshe woi eza watabisha 100% do ukaya e mwana hao katsukiri ya jahunu Faransa emrume halola katsu reklame katsomba yoti njema habaye hanyo ye fama hii mwanamshe woi ngwambawe mwana hao hafanywa masahiri na zingu. Wisalam ngwambawe mwana hao hafanywa masahiri na zinu ngajo ujarme suje wakati kao riparisa e mwanamshe woi nane mruma hahe rihadisi da sinao nana ifamia mwanamshe wakaurini kaze kordone zahe mwana hao lo yungazija nana ye mrumme e mahadise lirahe la mrumshenge heureuse sha harumakote nrajina mrugura mbokaya saspureke mwanamshe katiwae kena utsonga zekote zinrajina kakariviri raonesa ili yefikirahe fami nane fikirahe mzade nane mwanamme. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Wa alaikum salam kazijanuhusu yode suje eyamando suje ya bili mwanamsho hakuloi hola rinyo ikao ha eberge wane mwanyanya e mwanyanya wei halolo ni mwanamme mzuani ika mwanamshe wengi harumatambu na mashaka haukaya ye mwanamme mzuani halole mwanyanya mwanamshe wei nguviro ngwanzo ya mdom kome na hanzala lede nae gumfanyo mena siko mkwa ye kabwe mnahanyo hahe hauye ka kontinyo mharaziza hauye kambye mrumsha hahe gujompulie polisi na wei mwanamshe ikao ya vira haipande shayi mwanyanya ikao do ya mnika ihoma yoti ujalarenyo e mwanamshe we katusubuti ya buwe hanyo yambie mwananya izwe mrumme ye mwanamme we ikao ya mtabishao we mwanamme mzuani ya lola mwanamshe mgazija walo ihola renyo ikao mwanamshe hatu. Wa alaikum salam Yakubu Nagali. Wa alaikum salam ma Islam huwa din. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema e mwanamshe katusubuti ya buwe hanyo yahe yambie mwananya ukaye mrumaha hongu ntabisho mrumaha hongu tsongoni kalilia homo nziani mrumaha hongu tsongoni menase ola mwanamshe haonu ya ukaya vomieni paretura ni wambie boshababi wewe mwanamme mzuani wewe hauke mgazija mihamba mgazija shami kavumbwa mji ye maore mihamba maore mikavumbwa mji ye mumwali mihamba mumwali mikavumbwa mji gamuhambe bo mwanamme ikawo mgazija mzuani ulo sendeni ekataba sendeni yodo mujwa hamba Marseille mujwa hamba Paris mujwa hamba Lyon mujwa vumbwe miji kao ya à l'étranger chez miji asuli ya kumiti vumbwa ba ikanga wo sendeni ihola renyo garjo hujarme sujet on peut pas vous laisser kena parojo kirwana so hatwa intimidewa mimini keba nunimpeni nafasi izolabo gamono walo Marseille ritsowa waza rilo da sina uhunu Marseille ruambia wezo warenda o ritsowa riyamo nziani gerabi wangu walo à l'espace combien de kilométrage gono walo Marseille rowa baba rowa zadze remazababi ritsouri ya ruambiao yema vayu riwarongozao gerabe mrulo misiruni
Kena bemdulo la Réunion. Kena bemdulo ulo Mayoti. Ikawe tabuze mwanamsho watu itambie bwana woi. Simrongoza. Simfanya message. Simwambia. Haishia. Chaque toujours hadungu ngwendo. Yo obligé ba nous dire nous ukaya. Là, je vais venir parler. Je vais te parler. Tant qu'homme. Bonjour Madina Iman. Wa alaikum salam kikimawani. Haukanga ameni ya ukaya. Ikatirongo wa vas-y. Gamina ze surazaha. Vas-y. Gamine mafuta hone mrumshaha. Vas-y. Wandu kwa jo hujo ukaya. Wewe fundi wa dini. Wewe fundi wa dini. N'importe quoi. Watukufu ngali jao harmwe sujet. Subhanallah. Ngali jao harmwe sujet. Yahema na mshohatu. Maore. Ulonga zija. Lona 3 ans. Yatsokire da Mayoti vacances. Yatsokire rejei hunu Faransa. Yemrumaha yemgazija. Yemmashia. Yemfanya tout ce qu'il faut. Shaham lolea hunu Faransa. Watukufu rare jajarmaze suje zaatu. Gabo zinji zijilo ihu Mayoti depuis hier. Wangazija wenji watabishi wao. Wanzuanu wenji watabishi wao. Wamali wenji watabishi wao. Misihiringe pulao. Wanungu wanjulao modani. Yoede mana okami turamu. J'aime bien les Maoris. J'aime bien les mamas Maoris. J'aime bien mes soeurs maoraises, je pense que bien, qu'il pleut, qu'il neige, on est de même sang. Ramanza, Rakamjanza, on est de même sang. On est de Comoriens. La différence, c'est Nziaza administratif. Nywa Faransa makiltasi, Chasoufanihana, Siwasuranzima. Si vous voulez ou pas, Siwasuranzima, Siwadamunzima. Si wadini nzima, nitsi wandwa uhimilie daula Faransa wapuwe misihiri. Nitsi wandwa uhimilie daula Faransa wanjuma la woni watabishe wandu. Yode manarishanga ya otanke vous êtes des Français. Hunu Faransa yambanga si, nika mdone polisi, yodunga wandu mbiyo. Nika mdone polisi, yonjamala huni yotowa wandu. C'est impossible. Hunu do Faransa ne mfaransa, hunu Faransa hamba Marseille, Paris, Lyon, Nice. Yabokaidu hanzara meukaya Mayoti yo Faransa, ikaubidi mwone zijiri yo harumao yemiji ya kifaransa. Karjaba Mayoti ngiontiti. C'est vrai. Waneda mungwa wenji. Shabwa henam na makaubidi mdayi. Ya haki ya hanyu. Shati unjoma la honi. Yaboga mjokaya nga mjitasho ajali ya koko wa 70. Nzaze alawia. Haukabane problemu ya hae yovumba mrohanyo anyivoka problemu. Haukaya ikalawa desewareka na problemu za hanyo. Haumanyo, désolé. Sheponju kwanza na behiri. Banda siwananya, ritsanga damu nzima, rizaya, ripartage, ikawo, wamaore wenji, 65%, mélange mzada nina wa Komoro wangazija wanzwani wa Mali. Sisi wangazija rizada sinanyi. Si wanzwani rizada sinanyi. Si wa Mali rizada sinanyi. Yabonamna ya ushangiri ya mkejasa wana mzazi wa 70. Manadamu ikao hafuhun dunia ni katsulo leho ya endao. Yo uhimili yambi. Finalement mdore mama kotibangu wanjula modani gwa ulawao. Mdore mama kotibani ngabo misiri pulao. Qu'il pleut, qu'il neige, on est de même famille. Qu'il pleut, qu'il neige, on est de même famille. Aboga mjo ishia. Gwajo paropia wajua signalé. Tu la mungu de wa Maori, n'importe quoi, j'ai jamais insulté les Maori. Hewe. Il y a des moments où gwajo regret. Aukaya à n'importe mal qui se passe à Mayotte, sous accepte Okaya, rem Zouani, rem Gazija, rem Mali, nane Maori Okaya wana wenji, wazale no baba wa Maori, wavurizi wa warandi ya madelinquant, olio ya ukankonyo nzima, ritahena mnarombeze luan, nyezi mgavukishe swa Mayoti, shambaki ya bongani na zesprit fantomu, zamzaze alawia, wa 70 ans, Geyabo, pour mettre la haine,
mettre la haine. Do womba Mwenyezi Mungu yarinike heri na baraka ye maore ivuke. Shaho kanchi wanrado njila na modani wanrado uwe wanyanyao mriake ntiabu na singano na ukaya zinji na zinji masakri usifanyishi hao rijoke maore ivalwa ni wangazija wanzuani wamwali nana ye maafrike wanti pia ngo harmase shwa shamaure do womba Mwenyezi Mungu yavukise shwa shamaure yavukise owa maore wa kweli sha simzaze wa 70 ano wasaya haukawala wa maore wa nrabu haina maore wa kweli yena roho njema yena binadamu yena unanya. Yabokarma bien ni nyanya simloma yoti. Si vous avez des choses à faire haruma chez swa maore Mwenyezi Mungu ashivukishi na mwombeze dua mkekonyo nzuma mhundo soliste shaho mrupu wa msihiri homru njuma la honi na nika mdona la renyoso fanyishia nika mdona harma zenti nezisi waza kolonize wane mfaransa zifanyishi sha zofanyisha ke amayeti na rilele bala Mwenyezi Mungu atujulile mambuda rasirani ya jaileshe swa shivuke owanzaze roho mbizilawe wabaki makriminali Mwenyezi Mungu ya watowe na haina mwanadamu ya bala roho mbi ya hanzana denai harmase shwa shamaore ramgazi jara mzuani ramumali hata ye maore Mwenyezi Mungu ya watowe ya warehuli. Chers évidents de l'ONISO depuis hier wafanisho massacre et des massacres Mwenyezi Mungu na niki khatima njema inshallah. Watukufu wa jamalifu ngarja harmaze suje za hatu chanzo kaubila mba mwambieni kana rombeze dua be usiku wa jana wafanisha massacre wafanisha ubarbar ne serikali phantom yamba soi-disant wa Faransa walo mayote walo juma uwa wandu malahoni na upulanduze nyumba na umenya misihiri na unjoma lahoni urenga wandu. Mwenyezi Mungu na wahifadhi inshallah. Watukufu ngarija harme sujet ya hemwana mshatu maori na rijar mweshe swa ani gamonao deja gabo mabibi ya wanaume na makababwa waishia tsamba maore wajapia wajua sinyale TikTok wajua sinyale batura mavuma mayo banyinyi nyuho yaba numdoride ya nikamla wajaba mojama insulte maze la vous fantomizani c'est kado kana janani. Je suis pas là pour insulter, je suis là pour parler, de demander à Dieu. Yamnikeni rohonje mamdo joka on est de même famille. C'est ça ce que nous voulons. Chaque amjo jwa parana yo pia, tu ramasses les lihiza, na modema les fumbu. N'importe quoi. Na modema les fumbu. Moi ça zenyi wengwe, nyimlo marate. N'importe quoi. Ça c'est quoi ça? Watukufu. En tout cas, et comme Dazaga Monoka déjà dû se signaler. Il a dû se signaler. Il y a bon ni kao de mnidunga, c'est à vous de voir. Na mtita pote, mbule makababa ne mabibi, soit disant harwa wa maore ne maore wa koli yena roho njema, ye maore wa koli yemri kao kajahena urasisti, shahena mria melange mbushi maore mzuani maore mgazija maore mohelie maore. Wallahi waudu wako ujabani wajende kaodu wa maore. She maore wakweli wahahea na ubinadamu na unadamu na unanya. Ye maore wakweli hahea na ubinadamu na unadamu na unanya. She wako ujabani swadizo wajende wa maore. Izonrabu ce sont des métis, ratés, fantômes, chétaniques. Waudu wako umete, ani wako utlia le fitna. She maore wakweli wahabawaru honjema. Mustarabu. Je sais pas, ntu jasula ça se pourrait kawem jokil kawem ngazija hawem zwan hawu malingwa bon maure na jo ne maure wakole kado jwana hamba mafiti watu kufunga ndo harma message hatu message kawo tipara ni mzadze maure ikawe mzadze wo gasina mezimili harma mezimiraru hanipara haneleze hadisi hai mwanaha mwanaha ikao haza wanawararu wanawashe na wanaume waili. Salut Kamal Osman. Haza wanawararu wanawashe
na wanaume waidi mwanahe ya mhu mwanamshe abasa dialona 37 ans abasa dialona 37 ans mwanahe hasiabo halolo ni mwanamme mgazicha ihoma yote wafanya wazaya wadungana wajaza hunu Faransa wafanye vya hao masha Allah waenshi wazima watumu banda waenshi wazima watumu ola mwanamme hende hahulia yemrumshaha hemaore plasi Komori ngazija banda mayote alhamdulillah yafanye zaha yabominga mjongo mwanamme mgazija woi hawashie mrumshaha homa yote. Wa alaikum salam, bonjour Halima, wa alaikum salam Kamla Rami. Hawashie mrumshaha homa yote hasia boyala mahaba ya mrumshaha hende hulangazija hamuhulia arudhi hamwashia nyumba njema safi nyumba njema luxe masha Allah yanturewa de mur nyumba hiyo kajaiwaha Moroni do mjini hahe mwanamme haukayo wahulu ho karibu na Moroni baada gamanzoni evite nsivumbwa wa mji baada hende hamashia ola mwanamshe shanga mjo husonwe hadisi heliye fami ya mwanamshe wani paranabia tulamu mwana hangu mtu mama ye mhu tina ujua na rongoshi maore mwana hangu mtu mama ye mhu abasari zambao gasina 3 ans mahamiraru ngenga zija hafanywa masahili na nyigangi ne famia mmewahe na mmewahe kasukilia ja Faransa kasukilia jama yoti njohanza upare mwanamme woi umabia upare ne mwana hangu wambe ukaya wafanye malalao wazunguwe mwana wangu malalao yao ya mlawe be mwana hangu uwoti Mkomori mwana hangu uwoti Mgazija uwo mwana Maore uwo mwana Mfaransa zabarinre mwana hangu enda baki Ngazija yawe mana ya baki Ngazija hafanywa masahili na nyigangi izo deza mwansi Ngazija izo dizo mzazi anambia zintabisha badana bana problemu ya mrumme abasalzaba ugena mrumshe Mgazi wakati yanambia yeye hakahanza mimi nifanye message simwambie mzazi Maore we ya ukaya yoti de ni mimi niko fonctionne gojonike nimero ya mwana ha holo Komori ulongazija unikene nimero ya mwana ha ni hadisi da mina unijue ze fikira za kajaka unika zila numero njaka hamba hakaudonji hamba ukaya banda mimi Maore kutuhanza wambi hadisa hangu saba haini za hunre Maore mi uzamba eza hunre mzuani mi uzamba eza hunre mumwali mi uzamba eza hunre Mgazija mi uzamba njahia na partialite. Wa alaikum salam Mari wa Rajabu ule mzazola hende hata shukuru hanike nimero ya mwanahe ula mayoti hanikane nimero ya wei mwanamme unu Faransa sipare mwanamme hadisa baturamu kujaune nyumba hemrumsha hangu hanibeshia foto la he nyumba a vrai dire iyo nyumba vraiment masha Allah nyumba luxe hali hanibeshia na nyumba iloma yote ya hemrumsha hamba ngone nyumba na iwanga zija ngone nyumba na mashia mayoti regarde Turam sonoka vrai dire mwaname we masha Allah ngabo wanaume wai ngabo wanaume wema ngabo Mgazija mwi ngabo Maore mwi gabwe mzwani mwi gabwe Maore mwi gabwe mumadi mwi gabwe Maore mwi gabwe Mgazija mwema gabwe Maore mwema ja wanaume wenji walola wanawashe wenji hunu Faransa wa Maore wa warenda nai warengaze kirtasu wenda zao wa waranti na wana wao karnao parojoka dakorna wala karnao paruka firina Turam edelane hadisi hanonesa ula mwanamme hanonesa habe mrumsha hangu wenge Ngazija kati haruma problemu mpare gujohambia pia hadisi simwa biashara hulola haba witi lola mrumsha hongera dambangira tishia version ya mrumme si paraula mrumshe haba sabami turamani si hujua turamu sava mwenye hadisi simwa banu mzazao hanipara hanambia harihu baki Ngazija kutsukiri wajazaho hunu Faransa wa jamaa yote deja gasina 3 ans hu baki Ngazija habe manana baki Ngazija ngami heureuse Turam hunu gami tranquille wana wangu wasisoma go école française gami tranquille gami na magari yangu gami na nyumba yangu haneleza
shema nena kauja baluhin haini mndu kujoja fikire mbabe ya hai si para mzazae mwanamshe si mwambia pourquoi upaseo ya ukaye mwana hao hafanywa masahiri haba mwana wangu kejajo kili mwana mfaransa india bakingazija pour rien ye mwana mfaransa ngundu ya bakingazija yafanye ntini hoho si mwambia woha lolo ni mngazija ya mfanyia maesha ya mwashia mayote ya mwashia na ngazija ya lone via hai o wana wasoma ba non c'est pas pour rien sha mime babi nanzona abi wa alaikum salam mama chérie mama Ferdina longue vie à vous mama du cœur et je mi nanzona behin watukof tapotez s'il vous plaît à vrai dire il y a quelque chose qui cloche haukaye mwanamshe wo ikajaparo kubali mrumahe yanzia mlole ze conditions za zendola ya hahe ne mrumahe hamabia ukaya mtsutsa hauparo John lole rango usiko mwanamshe wo yabakingazija e mwanamme yalo hunu antuke mwanamme haina mwaha yousia ya jaya mlolea e mrumshahe ya tsobwe hanywa ya tsourongoa na ye hajwa ke mrumahe halola izondi izo famia he mwanamshe we watsowielewa ya bongo ambawe mwana hao hamenye wa muluku e mwanya hao hamfanywa masahiri ya wejo mkinishi haini mlo hani fikiri mbavi ye mrumshe wa mlola ya hunika maesha c'est vrai we mwanamme ikawo chapeau te un homme parce que huwa shemrumshaha humayoti humashiyangazija hushindi humfanya mahabata humbale hode mwansingazija engazija yaliyobo mwanamme kati en danger et mwanam sheti muisamba kati en danger et mwanam sheti muisamba ngeherozi she famia ha hengwamba we mwana ha umrumia masahir jelika jom kinisha wonjo bishakoli botulamu yesabanga kaujaji ya lole haele wanadene mrumsha hahe ya lole ye hanabia tsimabe mrumsha ngusheri tikairi wa hajari mrumsha ya mwambia ukaya no je préfère de rester au Comores et mwanam sheti muisamba hanabia je préfère de rester ici ye via hangu gaenda onro ye via hangu ketina ta problème e kanga mazuga mjuja faransa mide na permette mruma hangu ya lole bonjour benoshi mimi de ambie mruma hangu ka utsojua lole izo de zerongo zitabisha uye fama himana mshewoy she ponjo kanza na bimzaza himana mshi wende wana ipusi hata ibi suje na ibala hujarmerezo hakaya kutsukiri ngwa bokaye manantsoro ngowa dabokawe maore na miwanile wa maore wenji wa rondao nai ni wanaume wa Komoro miwanile wa zaze wenji wa maore wa rondao nai ni wanaume wa Komoro mitido pa mru nafasi njahia na partialite shawebo mrumme yeka itoke mrumshaho wenge ngazija hasibabu masahiri na nyigangi mnyezi mgugu jo hupinise haukaya avredi ya wazo ikawa wafanye mahaba hemrumshaho maore wa mwanziza wa mwashia nyumba ilikao vraiment heni ujo na kujuamba chapeau ngawe parmi wa ho wanaume wakweli chasa qui fait mal à sa famille ngwamba ufanye mwana hao masahiri na nyigangi ufanye mwana hao masahiri na nyigangi de mwana hao katsukiri ya deplace ngazija ya jahunu ye mwana hao habaki ngazija e mwana mshaba ukaya turamu tibaki ngazija parce que je suis heureuse o wana hangu gwa soma école française gamine magaria hangu banu gamine nyumba hangu gamina vimeyeri ya botu kubale famia hangu wa hubilisi hawa habi anrabo bemru mangu kadonra danai mimi dinabia mru mangu kaya ngujojwa ulola eske mwana mshe maore wengeye mwana mshe maore est-ce que kolinga rjuhamba ya masahiri ye masahiri yo ujwa umenya mdu esprit mdu haenshi haruma maisha kanke shawe nguyeshi haruma vimeyeur e mwanamshe maure woyi ngengazija gasina 3 ans ge wana nganda école française yeye ngene nyumba ya nyumba ilo bien ya tula mur ya entouré wa le bien sécurisé gena le galila gena nyumba luxia c'est vrai ha permettre mruma ya mlole est-ce ngabo mwanamshe maore ya jo kubali mrume ya mloleye moti est-ce ngabo mwanamshe maore ya jo kubali de hanti wa harme famia he mrume ya mashie Komori zifanyishi ha masha Allah zifanyishi
shawe inge heureuse hane biatura mutinjarme piège ya famille yangu. C'est mon choix. C'est mon choix. Jelika heni mndu yafanywa masahiri kajaparo kubali kafanywa masahiri. Heni mndu yafanywa nyigangi kajaparo hamba yafanywa nyigangi. Si ça bug, vous voyez que y a que des caliboches qui signalent. C'est normal. Tapotage, ils me disent que hawinji, haukema caliboche gamjoka yangu jo shida, gera ambelongo za husu, mwanamshe maore, wenga ni mwanilio, chaque mwanilio d'une manière comme quoi, yenge fier, ya bakinga zija. Oui, mkaze jusqu'à la mort. C'est ça ta raison. Yaponga mjuka ya ye mzazo mwanamshe wikati fieri we mwana hae ya bakingazija. Mzazi baraka. Fais ta vie. Ye mwana haonge contente. Ye mwana haonge fieri. Na ikange ngazija hasubabu masahiri na nyigangi. Mnyezi Mungu gujopinise mrumaha. She mwana hao katina zimtabisha hao. Haini mwanadamu ikawa ujone nyumba. Ya he mwanamshe woi. Ye mwanamshe maule woi. Gujuhamba shapo. Ye mrumenda we. Yemrumshe wa mwana ngosantukaya, elle est vraiment fière. Chaque artsujwa, est-ce qu'il y a 3 ans? Il y a le Comore, il y a Tsokil, il y a des vacances. Il y a des vacances Mayotte. Il y a Tsokil, il y a des France. Yemrumahe ya lola mrajina. Ye hamba ukaya miti jibiwa tika konte mrumahangu ya lola. Est-ce qu'il y a oti masahiri tili ya muhati? Est-ce qu'il y a oti nyigangi tili za muhati? Izo di zonjo uzisa, rilidira me ukaya, e upande wa mzaza hahe ne famia hahe kana unjera mezo nyigangi haukaye famia hahe na mzaza hahe ngwambao ya umasahiri yode mani mwana hao ya bakingazija e mwana hanyu gengazija parce que nge contente. Réponds-moi Turam, j'ai pas vu ce que tu as dit Yacoub. Ojojo wanzi dini wonetse e mwana hanyu ge heureuse shanga jordi lambe ya vrai dire na rambe réalité. Est-ce que mwanamshe ya zalama yote yenda bakingazija pendant 3 ans. Ya tsokili ya rejema yote. Kaiti ya connexion, yonge tsongo signalé wa mtujo Shanghai. Gebego parce que signalé wa haku. Yo demande à mimi njo ou demande. Est-ce que si wandu wa doute comme quoi, hahanti wa yo. Si wandu wa doute comme quoi, c'est vrai qu'il y a un masahiri, qu'il y a un gangi, il doute. Alors que madame Chamba, le moment que j'aurais envie de me jouer des vacances, et quand j'ai besoin de jouer de Mayotte, chaque fois que je suis fier, il n'y a pas d'ingazija. Chaque jour, il pose des questions. Et madame Chamba, il n'y a pas d'ingazija, il n'y a pas de France. Est-ce que c'est un bon choix? Tant que musulman, il y a un shokaya eroya hongiuravi. Shazin tinongoika wakauzanza. Wa alaikum salam la dunia. Zin tinongoika hukauzanzo madoni. Zin tinongoika hukafieri nizo madoni. Sharango usiku wasangazija wabango baki. Warongo wana wasisahi watwalikoli. Ubaki hongazija. Emrumaho ya dongo hujama hata ma. Est-ce que yobura hohenda hata ukubale mrumaho ya huloleye? Manamshe maore. Hauka manamshe maore gaja chuparjo kubali ya lolewa. Manamshe mgazija eka kubali ya lolewa. Gera be manamshe maore. Oui, il y a des Français qui sont installés aux Comores. Ils ont la plupart ya wazaza hatu wa maore kwa nao paro juelewa. Gabo wazungu bata ambassade de France inge Comores. Et consulat français gabo lo Comores. Shamiga mjipose question. Yeni mzazahi manamshi. Ye kaifame maname we wasomo hitima. Gamjo uka konta. Haukaya nyinga mamba wa 100%. Mwambi yulu wa mwenye mmono wagangi, mmono wa mafundi. Wamba ukai manahanyu hafungwa ngazija. Mwabe manahanyu kanopalo jujan mayoti. Hauka katsubenza. Mwabe manahanyu kanopalo juja Faransa. Hauka katsubenza. Yakubu nuralai hanipoze suala. Haba turamu haba ukaya ye mrume hamashia nyuba mayoti. Hamashia ngazija. Pourquoi ye manamshe ya choisisse yendi yabaki ngazija? Gamfikiri ya ukaya haini mrugene shwaya hai. Ya de climat et climat.
hende hula hashwazise ngazija ntinamba ukaya hashwazisa sababu nyigangi ntinamba ukaya pourquoi twende za mayoti mayoti hondi ho yazaliwa yalelesha yahuwa leo hende ngazija ngono zinwa jina nge contente ça se pourrait mayoti hodo hao yazalihaniha shahoni ya ukanga mbaki ngazija yabo mimi ntina ujiposer des questions comme quoi zabarindi ya tushwazise mayoti iyo shwa ya shanga rombo Mwenyezi Mungu kai mwanamshe we ikajabaki ngazija hasibabu nyigangi garombo Mwenyezi Mungu ke mwanamshe we ikajabaki ngazija hanyigangi iki habaki heavy meilleur ya lonio haukaya a n'importe situation ilo komor ya mbanga botambu na mashaka shakomori ngihope par rapport ya Mayotte Komori ngabo tranquillité par rapport à Mayotte. Ye problème ilo komori do kaya, nzaya, kabati hazi, kabati shendao, shawongu hundo vimeyori ya. Gamjoishi ya politiki yendo nai, gamjoishi ya gouvernement yendo nai, shakomori kuna uvirabaha nutsoula waufi haure mapucha, kuna utsobirabaha nubo portofeuille oposhoni zambu, kuna utsobirabaha nwabeni ke telefoni zambu, yode realite komori ngazi jake jahea. Gabo ma pickpocket wa jobi na bawa hurengeye yo ujom kinishia. Yo ujom kinishia. Ya bo meme ntina ujona be pourquoi il a choisi là-bas. Chami me pona bao da boye mrumme ya mlole ya mrumshe ya le contente. Est-ce que mgazija hajokubali alolewa? Gera be mwanamshe maora. Ikawe mrume hakamloli ya bade mwanamshe ndi hasa mangazija. Ikawe mrume anonesa ushahidi apartira ya problem na madem mrumshahi ukaya vakansi yo hija bale wana ujezao mwanamshe mabe ukanga mjo ujua katika unjuka ukana besoin ntina besoin nje Faransa wala ntina besoin de Mayotte ntina besoin de Mayotte izo mrumshe hazam yabondo ukaya buatuku fondo ukana baraka na likiwana damu masaji rido jua ya ukaya 6 famia hahengwa joka na droit wa dute haukaya mana ya zalo Mayotte ya leshi Mayotte yenda hata yenda baki ngazija ya tsowana ya tsowishia ya tsokiri ya jazahi Faransa ya baki hula ya mbangi harma vimeyeur nge tranquille katina pemdene mrumaha ya bwesi sikarna ujwara meukaya haulawa hafanya nyigangi ni famia hengani na droit mwambi haukaya mwamba mwono mafundi mwono wagangi wa mwambia nukaya mwanahanyu hafungwa ngazija oui, oui, mwanamshe ulona dans le 37 ans, ulono wanahai, wasoma ekeli française, ya choisisse, yende ya baki ngazija, wemrumaha ya mashi ya nyumba luxi, ya lo tranquili, haunoyoka ya nguba kingazija. Ye famia hae watafijo ngwamba usure mwana hao, hafungwa hanyigangi na masahiri. Mwana hanyu timono, tiadisidamina appel video, timono, tuone nyumba, tiruwa mafoto banu, mwana hanyu garma vimeyeur. Kati harma chagra, shado ukaya ngani na drum dute, mabe ukaya sure mwanahanyu, hafanya nyigangi, hafanya masahiri, c'est votre choix. Oui, hakubali. Vaniwe famia hengo na drum wa dute. Haukaya mrika we mru ya tuparo oze, ambye mru mshaha hekangwa nzo ya lole. Ye mru mshevu ya sangazi jenda ya installe. Yambie mrumsha, ben pas de souci, tu peux prendre une deuxième femme. Ah, vraiment, c'est dur, hein. C'est pas facile, hein. Cha, en tout cas, mzade ngehereuse. Wa alaikum salam la daronne. Ye mzade ngehereuse. Ya bon soka fanya message n'ambie ye mzaza mwanamsho ya ukaya. Mimi njahia na partialité, comme quoi, ye sujet ya honswanza niambe. We manaha wenda ya fungwa ngazija. Mwana haongene passeport rouge ngazija. Mwana haongerma vimeyeur ngazija. Mwana haonge tranquille ngazija. Shanga nyina drama buka keja ka obidenda baki ngazija. Wo racist. Yoti mpaka badi sisi wangazija bada garengoma japawa. Ne wanzwani ni wamalira jama yote kabo maoreka na hoda installe ngazija. Gujojo enda installe ngazija. Gujojo enda fanya via ngazija. Ja wazungu na kabila zilonga zija. Shaka mwambie mwanamme woi. Eske mrumshaha wa mlola kadwabili.
wakana uka ajali warede mrumshaho wainai mrumshaho mjini wa mlola kadwabidi hunu Faransa eske kana uka ajali ne mrumshaho maore ya hwanziza haukaya huonesa kawe mwanamme huonesa kawe mrumme huonesa ukaya vraiment te enorme haukaya humashia nyumba luksi ngazija humashia na nyumba luksi mayote wanawashe wenji walolani wangazija wawavuliza watuhafilia wawaransu enda zao hata mahali kwa jawanika wajuka wa jibiwa eka watukawa washiwa warengeziziwa wafanywa mbarongo baiki mayote na ukajafanyiwa waransiwa wahundaza kiltasyon leza. Wa alaikum salam mwana Lili, merci beaucoup à vous aussi. Yabo hani mbudo namba hikma mwana mmewe ishapo haukaya afanya dovare ya hahe shabo mwana mmefanya namna hate mrumshaho umramene ya jehunu Faransa ya bakimbabi ye famia hahe wakesurukaya kuja mfunga hanyigangi haukaya wahunambia ukaya hufaria mrumshe ya jate mrumshe katsukira izo wahunambia ukatula mutifaria mrumshe hangu ya tsohuja ya baki ile famia hahe wazio mbalibala mrumshe haraya imane mrumshe haraya nguyenshi tranquili mrumshege tranquili bani suwa katila johunda zevi meilleur mruwa juenda zahe ya ke tranquili ya joka katuli ba empo katuli ba nguza batani shange hula nguyoshe tranquili hauzi ya duambie mzaza mwana mshewoi gawena drop fikilizo wanzao haukaya désolé le kalima shanga wena esprit ya mzazi wa 72 ans t'as l'esprit de la dame ce qu'on appelle Alaouia la maman malheureuse ikao yo suhete hata wanadamu wadofia mobarini yo suhete mkomoli ya hundwani ajali yo ulema kotikaisha mkomoli hafobarini t'as l'idée de madame Alaouia âgée de 72 ans malheureuse ikao yo ujibi wakaishia gabo videti ikao wakomoli wafiobarini yo ya haremes gele hadozi na subhanallah ransiye idea Alaouia ukekonta bwe mrumahi mwana hao ya washie mwana hao vila mayoti ukekonta bwe mrumahi mwana hao ya washie mwana hao nyumba ngazija haukaya we hakubali ko wanaha ya zaya waua maore wangazija gena duraya wa washie haruma emiji yomidi haukawa imana metis Nyezi Mungu narinike khatima njema Nyezi Mungu yarinike mwiso mwema Nyezi Mungu alijali mzazatu maure yake konta kefier ya dojwa ya ukaya imwana hahenge heureuse ziba kimhundre namna imwana yarji Faransa hau yarji Faransa hau yarji Faransa yarji ende ngazija kena uzia yatishwazise yafanye viahe mayote hau yafanye viahe ngazija hakama yote ndo yazaliwa yajue mwana mmewoi mwana mmewoi kajembeli ya hanrabu she mwana mmewoi hamanziza hamtukuza il a fait tout pour sa femme elle est venue avec en France hamashi ngazija hamfanya hiyo mayote emrumsha shwazise yende ya bakingazija habakingazija nyi fami mjuha muo ganyi na problemu gamwambao harima sahili de mwana hanyu yafanyiwa mwana hanyu geheroz guye sharma nyumba lux o wana gosmo école française hatsawa ya bakingazija kena uze ukaya kana ujwa huja mayote Ujuja mayote ujuja unu Faransa. Chaque qui est plus que je doute moi turam. Dawe mrume ya mlolea. E shaka hupuso mlolea hindi. Hakaudu wa mwashi ya ngazija mbale hoda ngazija. Wede mrumshaha. Ngono ya ukaba de mrumsha baki ngazija kana kaurejei. Yengio ofarudhu mlolea. Sha mwijo mkinisha kawo manamshe isilamu. Urambuka ya mrume. Imeli talo na Swahili. Hata wararu hata wane haubanda hubaki ngazija gono kake tu de mrumaho ya tabihe obligatoire le wasaya yabo t'es une ange t'es une femme ange Nyezi Mungu narinike khatima njema Nyezi Mungu narinike musomema Nyezi Mungu arjali herna baraka inshallah Nyezi Mungu aripone shali ni marate ni makabwa ni mabibi wa jihansi hasibabu mbi na urenda nai na usihotem ya kwa mimi mwabie mzazi wemda ukana baraka mzazi baraka ikaunga mustei daike ukauni acharne havokali na message comme quoi je suis raciste et hadisi yaho nswanza niambe nanu hadisi kao ye mwana hao ulo heureuse shakutsukubali banda kutsujibiwa we mwana hao yalongazija maman fais ta vie t'as une fille adulte elle a l'âge de 37 ans elle a 16 enfants elle sait ce qu'elle fait
hawashiwa maore hawashiwa ngazija. Elle peut faire son choix. Et comme le zemana voilà déjà le nazezo mana zahemana ola de mruma na mgani na drum komante mabe mruma pourquoi ka le mwana hako e mwana hanyungerabi shagani na drum dute wo ugangi ya omasahiri wo hafungwa c'est votre choix. Tina ujwa na bukaka mtina haki tina ujwa na begani na haki yode shoya hanyo de mwana hanyo ngamono bizarre ba de mwana hanyo ndaba kingazija baada yeye hamba ukaya hulangi hokairi nge konta owana hai wabaki hula rijuhanza wazaze wenji warenge decision madainu wakatika wazaze wenji wanaha wanaume wawashindi wadungu nziambi rijuhanza wazaze wenji walufaransa banu henu juza ya mana harambweke mwana sati mizikenza na engwanzu ya mshinde mwana sati mizikenza gwanzu ya dungeze hazi zaki batani ya msisehula yende ya mrekebeshe yardia mrejezi haukangar amino kaya komori ngabo souffrance kabati has ngabo tambu shangar amino ya ukaya kabati delinquant hamadu analo nufaransa u delinquant sulio gamzijua we verite ne realite ya ukanga bo delinquant unufaransa ya wanawenjikao kabati ya johanze mwana hae ya dungenzi ya tsondio hau hazi ya utsonga mria ula wa haraka kabati ya johanze ya bonga jokaya haini mzazi ya jorenge mwana hae haini mzazi ya urenge mwana hai hambe angazij gamu amini ya ukaya ye mwana hajujo urekebesi harana hunu Marseille mrayadau mwenda wa mto wono wana wao wakati monziani mrayadau owazaza hawanza owazaza hawajuka konta jamais. Oui Abdallah Malik e wazaza hao wazazi wanga mle hunu Faransa haruma ufujaru wamba nguo Komoro shahunu wallahi hula wana actuellement walo tambu ye mwana hajoka tranquille rana hunu Marseille haka ujoka sulka ya kana hoda wangali wanyanya hobonti wakansi wafanya hazitona mradi ujoka sulko wana kwa jajwa wenda wangami hawafu manziani hauka Komoro ukatili ulio kunawishi hana usuka mbaba fuma mru kunawishi hana usuka mbaba tinzo mru hama hunu Faransa hunu hana usuka albaizao makiesi yaboye mzaze woyi hohenda hula yende abaki hula c'est sans soi imwana mshiwoyi yabubo mzaza accepte choix imwana hao ujuhe utinze biye wende iho mwone uone mahala ni kaudu ya enshio nemeshe kaudu ya lunao insha Allah mjemdu gane mjezani yode yabidi hauka wazaze wenja juanza kwa wanaha wa maore wa alaikum salam madame akubu original longue vie à toi wajuanzo wazaza hao wanaha wa maore walo lwanu wangazija ikikawa wawashi ya mayoti wawashi ya nangazija hauka ya haina mwana mme mgazija ya lule mwana mshe maore wazayo wana yabo uo mwana uyapuha harumazisi wazili uzalane mwanamme mzuani yabo hupuha mzuani na mayoti uzalane mwanamme mgazija yabo hupuha ngazija na mayoti yabo mbaba honge na dora ya huwashie haruma ya mijiyo mili haruma zisozo zili gena droit ziba kiye shwaya haho welewe ya ukaya emwana haho haparisa un bon mari gadjoka la plupart ya tuswanome wangazija on est des calboches on fait du mal à tout le monde. On n'a pas refusé. Si vous êtes un shanga bungazi jamwema, gabo maore mwema. Gabo mgazi jamwi, gabo maore mwi. Ils ont pire ces qualités zongiz. Nyezi mguna jalie faminu. Kam couper live. Nani senga jina pasoge senyalo haku. Nyezi mguna jalie. Ho hanzahi rabbal alamin. Ye fami ya hima na mshawoi. Wake konyo nzima. Wakubali yeshahi mwana hao danga wa johanza owana hao wahundu wandu waume wajo wawashia wawafanye vimeyeur chasse qui fait mal le kai mwanamme pourquoi wakahuja ulole mrumsha hao pourquoi wakahuja ulole ye mrumsha hao abasar zambao yamba katsu ani nge Komori ngawe hunu hulola emrumshe katsum dérange shemrumshe nge contente izo dezitabisha wifamia hai alaikum salam hali ya isho de shatu nge famia hahe wamba we ukaya raili hulole mwana hatu humhansingazija yabo izo nyigangi na masahiri yabo ngo na droit wa penser huratse mwana haungazija hurditse na huja humlolea
Husi yabo, alhamdulillah, kutun tabisha sha husi ya vacances. Est-ce que c'est comme ça la vie? Est-ce que c'est comme ça la vie meilleure? Iyo de mane e famia hemru mshahaho watso fieri watso konta wambawe mwana hao humuua. Iyo de mane wambawe ke mwana hao humangamiza. Iyo de mane wambawe ke mwana hao ni katsimwema. Dabo wa mlolea. Na yo jwa mkinishi hamruha lola. Yo jwa mkinishi hamruha lola mrumshemra jina sariva. Chaizo des apouses et familles ou alors en colère. Comment je crois que je mwana hatunge mwe mai esprit? Daike mguya shinro, o wanangu anshiondro, humwashia. Sha comment je crois que mwana hatunge tranquille na uja humlolea. She mwana hanyu hakubali. Kajaharaya. Isho de chacho nge famille wamba ukaya noe mwana hatukatse tranquille wafanya masai. E mwana hatu hafungo ngaziji. Nyezi Mungu natsanganyeze famille zinu. Waki tranquille wadojo ukaya. Eze ani ye meilleure chose yamzaze. Deke mwanange heureuse, deke mwanange tranquille, yudi ya kabidu wa zazahatu warenge wazingare, wakingie. Watukufu garija warme deuxième sujet. Garija warme deuxième sujet. Sujet kao ya mwana mshohatu, ya kaiho mayoti, ya rengwa ne mwanyanya, ikaunge la réunion, ya mbeshia e carte d'identité ya hai, ya kifaransa. Et madame Shoui ya vila mayoti ya Jalarinho. Badi madame Shoui ya vila mayoti ya Jalarinho, c'est obligé y a baki uhahimanyanya. C'est obligé y a baki uhahimanyanya. Hende ngedene mhuahe ya bonga joka wetsi mdulo na kirtasa ukai hakahuja he carte d'identité ya he. Arrête de m'appeler. Pourquoi? Hakahuja he carte d'identité ya he mwa. Hajango daho ni yuho. Garanzori mwabie ni nywa baba ma pervers. Garanzori mwabie ni nyimazimeji ma pervers. Garanzori mwabie ni nywa na ume mwala hitima. Uke bazia hanyu, nebetani hanyu. Gamanzo mlore nga wana wa ebergewa. Ikao izomi uzamba hunu Faransa. Gabuwa baba wenji botura hutafiti na humalaoni hatu. Husongo wanara wa ebergewa. Nwashatu kwa dungura ngala nai. Mduyo rongo zamano da hone mnumse. Ui na wa mtunde ni hokaya mlihitima. Bonjour dame Ali Saïd. Na wa mtunde ni hokaya mlihitima. Oui, on y parle, le numéro, je sais pas, 261 34, va là-bas, ne m'appelle pas. Hey? Tu dis le numéro, yanda. Na wa mtundeni, hauka niwa baba, niwa zeye, niwa naume, mlono wangu washe, kamtsubo wana wa eberjo wa malaoni hanyu nafasi, mrende ya mabuzidume, gamtsongo ujuhabu mbande mdozungulia. Oui, katsuzi ya, je sais pas c'est qui. Appel vidéo en plus. C'est où ça? Salut, ça va? Gamian, allez comme ça, Gamian direct. Et quand je fais le direct, on s'appelle. Je suis en direct là. C'est un jeune. La montre Shababi ou l'eau à l'extérieur, je sais pas où. Il y a ni par bon. Si l'un a kakadia jozi à repara, il est obligatoire ni l'un. Eza jirihingi. Wim bwana ikao yefundi. Banda yefundi. Harifundi wadini. Halole mwanamshe. Wim fundi wadini mzuani. Yalola mwanamshe. Mgazija ngwa enshoma yoti nge yabo ngu derange manyanya hemrumsha hahe manyanya hemrumshe katusubuti ya buwe hanywa yambie manyanya ukai mrumaha ngu ntabisho ngutungwanzala lenami hamambia ula mwaname ukaika husubuti ubuwe hanywa hao notuenda na pare polisi nwambi ukakutina kiltas qu'il pleut qu'il neige tu vas partir dayem na hanywa hao rekango ni bulio Wedo wono. Reka kusuni bulia shanti na uparuhuzia. Ho hambanga mhanzo. Hauni huzinga ada hauni hukome. Mwana mshenge haruma stress.
mwanamshe ngarma problem wakati ka waide manyanya ijoka nga bwana washe wenji warengo wandu washe wanrome wanyanya ikao unusia hango Marseille ban walolwa ni wandu ume walola o wanyanya wa warenga ujabanu wa wabo wandu ume yabo joka yanga bwana washe wala hitima wako ufanya uchafu wa mada uno kwa uno haya shawoyi hauno ya ukaya no tina uparo jojua nilale nawe dawe de mrume wa hema nama ye bwana mzua nwa iswa dezafundi swa dezafundi ikaonge sendeni ihola renyo gamjobanu ni hurongo za ukaya mime manani hurongo zao oze umpulie polisi oze umpulie polisi et mon truc tu sais on est pas là qu'est-ce qu'il a oui qu'il y a une mission bakanga live est-ce qu'il y a une urgence gamin direct voilà tu as bien gamin direct il y a une urgence ça ou je allô ok c'est là hein il appelle Yahaj Mwenyezi Mungu narnike hatima njema ikawe mwanamshe badani para tifanyia le kaliboshi la hefundi wa message timwambia zourisa wefundi wa dini usinipuse tufanya message ya ranti ye manyanya he mrumshaho tranquille ngawe na mbwibwi botulezo kaza bagamambo ngawe na mbwibwi wahaho utarumuo ujereo uosawa na mwembe ikawa ulona embe ulola kuruni hao yabo utsirohe wende harmala kule mraje na do upembe na bonga ona mwembe ulo yabo ujojua upuwe zembe ule ngawe na mbwiwi ulo yabo wa hao botura wa uchafunga mambo ngawe na ya hao ilo yabo haina position joka hanza ngojo ifanya haina hedi jo kwanza wikome ngojo wikome haina hedi jo kwanza witusha ngojo witusha emru mshe wa hemanya nyuhobo fundi wala hitima ngiyo fabo ziwanze ula deda wenai zindi zo mensuelewa eba no zo different zo ti different oba anu boba zima ye ka njia ngojo hisa yo njia ngojo hisa ye mna majingu jolawa ye mna majingu jolawa gawe na bezu renge mrumshaho urensi ye mrwamara ruwe tranquille eba nugoji honsu kabwa kama yote kujaka ufanya n'importe quoi baiki aka ufanya mayote gonzo fanya dena we si hueleza hadi simrensi unambia tulamu ya patu susi butula we wongu nkazo nrabo sifanya conference yangu da minawe kujashida wahana hamba gomronsi hudunge de banana joba yemfitini bagamine mafoto ha fundi mzuani wa nrabo gamu aminika winjwa wanzuani kwa jahene comportement biya hao winjwa wanzuani masababi wanzuani kwa jahene comportement biyo si ujua ka winjwa wangazi jodo wako uzifanya shaseraru parse mzuani ya kanembe hambi hamandawe ize tabia waifanya wangazi ja winjwa baba winjwa walo faransa wanu wazifanya wadungo wana wa eberjo malahoni watungwanza wakomena wala dena hunu manga rawambia wanjaroho bi ritso waria ritso wawaza watujuka uparo jole shangaza riwambia shanswele wa inuiti mahindu humrukana mrumshe ikawo yemasingo jojua utomono ukazevala usiuhe haurange ulehe ukole shangoni ya ukangwa nzo utabisha waitsone keltasu de mfanya chantage gamluditsi na nuhabi laissez notre soirée tranquille na wetse eka husubuti humklaharma problem wallahi na Mwenyezi Mungu o wakomori pia no wanzwani ngwajo hujwa kwa mwanadamu wa peo fundi wadini gao ya bongo someso dini ngoro ngwe manyanya mndu mshahao ngwazo mbitsekafa buya haraya et madame Cheya on a ukaya no ketsubi din rede mwana mwangu nayi Dieu merci machallah
C'est une femme bénie. Haukawangwa wenji. Wajau hunu. Walodunu wanyanyao. Nuwazaza warenga wazaza wanraume. Warungu wanyanyao wanraume. Warungu wanzanwa wanraume. Izo ngizo hunu ze kisirani. Haukaya mwanamsha ujorenge mrume hema nyanya. Iyo hamba nyushuza. Mwanamsha ujorenge mrume wa mzaza. Iyo hamba nyushuza. Nane mrume ikawa ujokubali. Anzaya renge emanyanya he mrumsha. Iyo hamba mrume kisirani. Nuhusi. Shaka mchunga wanadamu ikawa walo marate wala hitima. Watona atamba ubinadamu. Watona atamba mba namna ya ki ubinadamu. Mrugu anzarenge mana ya eberja hoda honi. Udom intimide. Banu kutina kirtasi. Yaka usubutu bwe hanywa. Ganjo ufitinia. N'importe quoi. N'importe quoi. Mafundi wanga walo hunu marsera wambia. Warense batania hao. Si parufanya suje banu ya fundi yarenga mwana mshe. Ya tsuna kiltas. Ya mbisa kafa. Ya mwana msha mambia hewa ye kutuji protege. Hai kransi ba mafisi ba mjohulo la. Boya mitsa hatrawa. Rimambia da déclarer mana. Kouja déclarer mana, tu vas comprendre. Bofundi fantôme. Il n'avait pas le choix. Dès que Turam il a parlé. Zengos fanishia. Dès que Turam il a dit. Hedeham déclare. Pasongu juu ya ukaya. Baikenge manga. Gena wanaha hensulia. Wanimria mnyezi Mungu. Mnyezi Mungu wa echedu wanimria. Minsi Bretagne, nsi Paris, nsi Maserani na sasaya. Gami Marseille mjini. Bada gami Marseille mjini gamfanyo messagine. Shamu huko mabangweni. Muukaya ho mabangweni. Je suis toujours présent. Osumana de motipia. Muuka mo mabangweni. Nsi sanone de mwalo. Iho kombeja. Je suis sur place. Walo Marseille si warongoza. Remaza babili wa baba. Kabati limliao. Umuhimu sisi hona da motipia. Yabonga muhambie bofundi mzuani. Rante mwanamsho wa tranquille. Laissez-la tranquille. Baka na uparo hubulie mabaja. Gojo mkomea ka hunra avantage le lufi. Gojo saya po umjie wanza ubande. Shaka na uparo hubulie mabaja he utliye. Yapo fanya rango usukwale umfahamu. Deka wamba gojo enda wambate subuti umbate. Deka humvumbua ya Turam kiela. Et quand on poulie police, il y a Turam qui est là. On veut pire ngojo hujua. On veut pire ngojo hujua. Au cas t'es pas un fundi, t'es un fundi pervers, calboche, qui n'a pas d'écart, que tu veux baiser une fille innocente, la sœur de ta femme. Y'a la tuf. Alafuga mjonga makababa weyeto njaza sumusu mlo makababa mlo mabibi. C'est comme ça que vous allez dire na mlo ambie wapuwa oshewo wavubwangu madina na uvumwe mijia wangu. Moi j'ai jamais njaparo site dina lamdu wala mji wangu. Jamais de la vie. Haukanga mjoka kabati mji wa rumamdu. Kabati da hula rumamdu. Quand je fais n'importe quoi, c'est pas ma maman qui m'a poussé. Quand je fais n'importe quoi, c'est pas ma famille qui m'a poussé. Quand je fais n'importe quoi, parce que je suis adulte, tout ce que je fais, Gamdou Dja on y corrige. Et manyanya katsusubuti ya mambia. Katsusubuti ya bwe hanyo ya mbie manyanya. Haukaya yuhondo ya mabeka ubwe hanyo hambie manyanyuho. Ganjo puwe polisi. Iyo demana ya kaubira usoni mangu. Haukaya mimino kabani chirongo waniambiele jindu nilinu. Haukaweti hadi stamina ya mprive. Hanabiangu jozia. Hauka udoha hanakazi lanrabo. Finalement hambagu jozia. Hojaba nunjeni mwambie. Ya dojoka ikahu mfitinia. Gamjua fishe mafoto hao. No ufundi wa hao. Haukawe fundi wa dini. Kutuo na kazo ulisa. Shango jikomporte. Como vraiment un voyou. Wanze ukomeye mwana mwanyanya hemrumshaha. Wangwa wenji hunu ulaya. Ngwa wenji ze comportement bi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Derrien zazamena.
Mwenyezi Mungu yaripue nesharisha wanadamu wapeu. Nyimlo TikTok ga mambonge bego ga mjoju wa mje Facebook. Wanawashe wanga walohu nufaransa Marseille watabishiwa na makababa ya wanaume wajiatike bazi hao kwa na wangali wanrosha hao walobala ikawe mrumsha hao wo deja haubuli yayo ho ikradani rangwe masumala langa wana dro romuhono udoi tapote udoi kome udoi tapote hata unraru kusiwe ga wana dro udoi tapote n'importe R7 famo ga wana dro fanye zo zonsipi shagwanzo udunge wo ikao ya joka uharaya jawenji na wenji lijua ukaya wakubali siparu hamba hadisi bano ya mwanamshi ya puha harmwe hambu ya rengwane mwanyanya wa mbebe mzima mzaze mzima hujahunu Faransa uwedi akaumsomesa kaumangalia wa mbebe mzaze mzima hajuhane mrumme harenge mrumme wahe mwanyanya ndizo wahundu le courage hende hamlola na ulade mwanyanya wa mbebe mzaze mzima kaumangalia likola kamfaza nango zonsipi izo tizamba bangu ça était en 2020-2021 uwede mwanyanya wa mbebe mzima mzaze mzima siparu hamba hadisi bani ya mwanamshi wa hebamba wo hasi ya buharenge mwanyanya mrume wa he mwanyanya alafu nsuju wanada Muhammad wanu walohunu ula ya olu mrumshao tu peux tapoter ce truc gojojo wi tapoter hata tapoter yo ya hao wodo wijere itapote karina umransini kanomba nafasi ni wanaume mapervers wanaume mlomalahoni mdaranjo wanawashwa ebergewa mabwe maso manzo muwale koma mwana majuko minsolo ya hemru mshe ke jamba ngiona nyonga yaola ketina nyonga zo sawa tu peux faire ce que tu veux à ta femme. Chamjens madame mlihitima. Kamti wemezitwa. Njamrenge owangwa shahanyu. Mwaneglige gamanzo mrenge owanekodwa hébergewa. Na mrenti wa uhudu nerongo mlonizo bo baba mlohunu Faransa na nyanyu wanaume ma pervers mlohunu Faransa malolo wangu washe manzo mlorengo wanyanyao no wananzano wa hébergewa mlona kaya ulisa ça va pas yabongaro hambe bofundi wa dini mchamfu ranti e mwanyanya hemrumsha hao tranquille ya vivre en paix laissez-la tranquille si tu oses ya hamba gombatso amfitina pour les policiers tu vas comprendre. Si tu étais à Marseille, tu sais bien que Njorongoza, Hadjikou, Okawalo Marsengaru Rongoza, Okatsuaria, Sikardoria, Mitsidoria, Njabamdu Kanaukaya, des kilomètres et des kilomètres là-bas, Tiramodjaou. Pour venir face à face, il va comprendre que Haparissa Shababi. S'il s'agit de mes soeurs comoriennes et mes soeurs maoraises, on ne peut pas vous laisser. On va vous dire la vérité. À la fin, wanawashi kanga mjukagani na wanraume. Wala hitima. Ma pervers. Ika watabisha wanzanwani mawa eberge. Na msubutu mdabia nroma nyukaya wali hitima. Yeke mrumaha hohala wangu wanzu ya drage. Ye manzanao ni manyanyi wote mrume. Mtowe ndeza. Watukufu. Nyezi Mungu naniki khatima njema. Mwenyezi Mungu aranike mwisomwema. Mwenyezi Mungu yajalie yemro mararuwa ya mwenjezero honku na subra. Haukana mangali mwanamshe ikao ya hébergewa. Utsona tambanugu ya fanya. Ya joka yeka hakubali mwaname ujokela dominika wana 50 wana 100 euro. Wale wa yadu hula wana kusha hula wana slip. Shahat sawa ya haraye ni atrenge mrume wa hima nyanya. Chapeau ma soeur. T'es une ange. Hama 50% na shwa komor. Wajofunye matu wafanye mafiti. Wajofunye matu wafanye goso fanishia. Wajohamba ngamwendo. Haukawinji wa hao wali hitima. Mga usani wanaume ma pervers wala hitima. Yabo we ange. T'es une ange. Si parufanya message bani ya mwanamshe.
ikawa hakadene mwanya nyemwa emruma yo ujua hadungana dene mwanya nyemrumsha hai ngwaende hatuwa mapesa mvurzizo garini vazitia ni bule mhono nikome tifanya banu mwanamsho alhamdulillah hashidi hala wai watahendeza batina kama na dene mwa yo ujua dungana dene ngodo fanya kursu gumdrago garini kunibulia baga mjudu ufanya jawu mwanya nyoka na ujua no je peux pas non tina ukil kena ukil no ranti alisi yo ujua tuwa mapesa 500 euro mvurzizi yerenga na unsoni bula nromhono haharaya bayi wanasho hamadawa ushapo wanashamada wa ushapo haukawa ngwajua fasili ya uona haya ngwajua ye fasili ya dignité ngwajua fasili ya personnalité yo sujet la parole yamba banu ça fait longtemps ye ange à ma petite a bien sûr Mwenyezi Mungu narinike khatima njema Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema o wanadamu walaza hitima waloma la honi haukaya banu gam amini kama na mshe uloda honi jiba diondo sidi wana waswako ebergewa wanzu wado sasanya ye ze Burundi wadone so wandu umeho wanyanyao ili wawajo ufanya ze avance wasuda walongoza wandu walo wandu ikawa la hitima amandao shagarongo wana washu walo tranquille wajiba diondo walo massage yeo bomrumme hafili hanesha hao minsuelewa bahanu wadzima lejozolo dzima ye formuyo nzima omuhiso wa mzima yeke mrumshaho katsulila mabia ya dola mahiona kodonkodo ne ujwa ujibiwa yenugo yonyangu hambia sheri doshemeza nkodo na nangarilwa yekango joka konta yekaka udoli la katsulila yekaka ushemeza katushemeza dila crier parce que je vais être content shanga joka yonzima omuhiso wa mzima sham jamli hitima gam dranjondwa shahanyu gam tabishondwa shahanyu gam tsongongwa wanyanyao gam longwanzani wao hanzam de ta fitna et quand vous a changé dis à ta femme boche de chemise en kodon kodo kutu chemise en kodon kodo ya bosu kutu nanza ha kutu crier ya bo kutu nanza ha kazo mdujo hamba ha kanga bo wenji c'est ça tu vas être content ye karuzo ya do hure mama bi mwambia do hure mama kode et quand gwanza do hurunga mafu dila ya do hurunga mafu izo dizo manzao Yana tif. Ambiyezo ikawa ngwanzo sifanyishi hene uke konta. Rana wanza urenge manyanya hemru mshahaho menye servo. Gamuhambie bo fundi wa dini. Wamba we fundi wa dini. Ria Mwenyezi Mungu. Rati mwanamshi wo tranquille. Je te dis encore et je répète. Subuti umfitini hauka humambia ukaya yekawa ndi hata humambia mwanyanyuho ukaga mdogo ufanya avance na ukomea mju upulie polisi hanambia mituna mukajambie mwanyanya subuti umpulie polisi ze surwa zao o walo sendeni no walo la rinyo walo mo pia ngwajo hujua o walo nzuani pia ngwajo hujua o wakomori pia ngwajo hujua yabongo jo sijiniha ilamba ufundi ulonio kaina ukaya il a pas fondé l'oignon que Dieu pourra. C'est ça. Que Dieu pourra pas fondé l'oignon. Ça fondé wa Camille Gonoka. Ou Dieu tabiche mwanam shekao. Ou lo ya botona banongo zaha. Yo boué hanyo gom intimide. Et quand ce boutou boué hanyo pour les policiers. Ah c'est ça. Les policiers turam. Pour les policiers, mimi des gendarmes. Je suis le gendarme. Pour les policiers, je suis le juge. Pour les policiers, je suis l'avocat. Gojo regrette, haukaodo wakati, owalo sendeni, nanu walo la réunion, owalo maore, owalo owakomolo tipia, nanu walo hunu faransa, wajojo kawe fundi wadini, tsoi, ngebanu hadunge manyanya hemrumsha hai, gwanzu alale nae, zamvu, gwanzu yamle, zamvu, karna uhuba hata nafas rimwambie ni buma pervers eka izo manzao gamanzo mdoju wa manze mdongo andosha ho wananyani manze muwafatimbembi muwafanye kufuru nano wanzani wa ho andosha hanyu na mwambie andosha hanu wadoshe meza nkodo yeka kwa tulila hau kwa tumremani mabi yeka kwa tumnafuani hau kaya ngabwa nao mewalona felimbi ganyo harabia andosha hanyu kaya visia hangu gamanzo dondo mamabe yeka gamukomeyo gamanzo doni nafua gamanzo doni mwambie warema hiyo Watsida kima swalabwe. Na mwambie. Rana ujamdo jamwareda nai. Na watsimambi. Mrumshe mrumrekebesh. Chérie, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il faut que tu fais ça. C'est très facile. Sham jamreda oke bazanyo kama zumdugwa na shwatu mwatsimembi. Na wareda nai.
na nzamre gwanza nono wanyanyao final mamru hamadoi katina hata mbao binadamu na unadamu anda tunga yo bege valaba nizapela chaque fois Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka inshallah. Mwenyezi Mungu avukishwa na watu wa Komori nani wangazija wanzuani wa Mali nani wa Maore dojo ya Okaya kwa mérité de toutes les barbares. Mérité de toutes les barbares. De faux vos bêtises. Watukufu gatsa usamaha ikaraba makalima ya kibatani bazinu pia garanzua na ume makabwabwa wajianzi kibazia hawa uchamfu wadojwa ya Ukaya mrumme mrumshibidi anziwa walaikum salam mama milhan yanziwa ya respektewa mrumshwa hema nyanyuhoti mrumshabidula lenaye hawo muhibe shawusane mrumsha hao wakabidu mrespekte alafu garambi bufundi kama Mwenyezi Mungu depuis maintenant abasani zambao kuna usubuti udéranger mwanamshe wewe tena kuna usubuti udéranger mwanamshe wewe tena. Oui, salut mon frère Ahmed Jean-Pierre. Kuna usubuti si tu oses ya umpulie polisi au kaya huambango jo umpulie polisi ekahabuwe hanyo hambie mwanyanyo hambiye mwanyanya mwanam mwanyanya mrumshaha eka zambia mrugo jompulie polisi bai hanambia mituram sadisida mina wekado mwando sadisida mina utoleza shubinadamu sadisida mina utoleza shubinadamu sawe kutuzia sikawjaba nuhambi ukaya eka hu oze hum dérange humfanya avance kujana kodi mwanya mrumshaha wallahi na Mwenyezi Mungu haruhusu buti humbata humpula polisi o wakomurwa jojwa kawide fundi wa dini ya dunge mrumshahe mwanyanya yanza yamtse hata haraya yampule polisi. Tu vas comprendre. Watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema, Mwenyezi Mungu anike msomema, Mwenyezi Mungu anike mwanamshe usubirifu au kawa na shamanda wanu waongo orari shanga joka ya mloka na manza ni kusonzana ngemrume wa mloka ni mwanyanya katsona kaya wede mwana he mwana gamrengo izio pia wangwala wa hayani kwa tufikirizo cha wajiansi ke bazia hao warenge owandwashaho owandwaume wa huwa nyanyao warenge wandwaume wa huwa nzani wao wawana washikao mashetanique des fantômes ikao kwa tina hata manuko hamba okwana manuko hamba aibu okwana rongo zirisao nani mwanamme ko kubali mwanamme pervers woti mwanamme uli wa Ukaya vanu mrumshe wa hapo armamji gena wajomba gena wazaze gena mapara ketsubidi nedi hata ni heti mrumme ya lahitima au kanga bwana washonji moi j'ai pas le choix moi je veux des papiers mrumangula kajanika nafanyizo ajo kanza ntsurongoa si tu aimes ton mari avec l'amour où il y a l'amour il y a deux sentiments subuti urevandike zaki zao eke mrumaha hogwanzuya amie zaki zao subuti wambi ukaye mrumetsi ndawe bahi mrumetsi ndawe bahi tu peux partir tu peux me laisser atampaka da watukufu nimlo Facebook kalombo Mwenyezi Mungu ikefu ndo ya elewe haukasi kado pa mafundisho sikado pa vumbwa madina mafundi mihamba bantu ka ngabo mafunda renda nai par exemple wafangoza viol hawanzi wadokomea ni warongoza avec le respect. Je suis pas comme les gens wakojavanu wasite madina mafundi. Je suis pas comme les gens wakojavanu wavumbua miji ya mafundi. Shamekanga mambo murongo hamastehi hau respecte ye personnalité ya hefundi wala a n'importe fundi kalbosh shazo yakufanya ya ilmu ya hahe ngarjo respecte au kamruja ukamwi hakafundi wa peu shaima kalima ya hahe liyadunge rirenge utsirenge zetwabia renge makalima ya mbishi hao waambi ya makalima lona maana ya jo faidisha lobo mwanadamu yefundiwe kana ujawanu rambe gani mpausheo haurambe gani mafiti shadoka joma biezo yafanya rambe sepabo shaka mnao mji wa suraya majohanza mumwoke kamnao ujua mji majohanza mumafishi jamais. C'est comme ça, c'est pas comme ça que je marche. Tout ce que je dis, je le dis avec le respect. Hamahaba na nyanzo, Mwenyezi Mungu ya rijali ejo kanaheri, hunduniani nana akhira. Si j'étais quelqu'un comme les autres, qui vient là de dire fundikada, madina kada, wallahi ngam amini Ukaya, njajo parjunde hata ni unre thawabu. Haukaya, Mwenyezi Mungu na mtume wamba, al-muslim akhulul muslim. Mrusilamu wanya mrusilamu.
man satara muslima satara Allah yawm al-qiyama. Haina wakati wa sitiri mwanadamu Islamu na la Mwenyezi Mungu usitiri. Sitara tside ujija wala ndu ya pwesheo ya fedhehi Mungu. C'est pas comme ça que je marche maturam. Mwenyezi Mungu ananike khatima njema, ananike mwiso mwema. Boum ma soeur mama Nadia, alléluia. Mwenyezi Mungu ujojali mwana mshwatoi yake tranquille aliyojoka ansi ujere evia atampaka daba tampaka dayabo. Boum, à la prochaine, Inch'Allah.